Analizirajući ulogu psihologa u današnjem društvu, prisjetio bih se i reči Aldosa Huxleya, koji je pisao da je nemoguće stvoriti tragediju bez socijalne nestabilnosti. A svet je sada stabilan, piše on u vrlo novom svetu. Ljudi su srećni, dobijaju sve ono što žele i žele samo ono što mogu da dobiju. Otplaćeni su, sigurni su, nikada bolesni. Ne plaše se smrti, blaženo, ne imaju pojma o strastima i o starim vremenima. Filozofi će rado prigovoriti da takvo biće i nije čovek, na što bi vrli praktični čovjek mogao da doda: ako je čovek bol, patnja, strah, ludilo, onda to vaše biti čovek i nije nešto čemu bi trebalo težiti. Takvu vrstu poricanja sigurno ne deli Nikolaj Berdjajev, na primjer, kad kaže da čovek euklidovskog, potpuno racionalnog intelekta ne može da pojmi zašto Bog nije stvorio svet bez greha, sjajan svet, nesposoban za zlo i za patnju. On isto tako tvrdi da je individua isto što i patnja i da ljudi zbog toga izbegavaju da postanu individue. Dobri, humani svet, svet euklidskog intelekta razlikovao bi se od zlog Božjeg sveta po tome što u njemu ne bi bilo slobode, kaže Berdjajev. Ovo je zemaljska sreća i sreća nakon smrti. Pa ipak, reći će zagovornici nauke, nije li bolje slobodu odlučivanja dati racionalnom, humanom psihologu ili naučniku, nego li neukom, nervoznom i nesposobnom čoveku? Odluka kuda će ići svet, pritom i dalje ostaje otvoreno pitanje. Sloboda, dakle, nije ukinuta. Ona je samo stavljena u službu šireg interesa društva, nacije, nauke, pa čak i onog neukog pojedinca koji sam za sebe ne ume da odlučuje. Psiholog, to jest naučnik, osim što nije prepušten neutemeljenim pretpostavkama, slabostima ili golom pijanstvu, on usto za svoje odluke mora jasno da polaže račune nekome, kao i za posljedice tih odluka. Još jedna teškoća sa Berdjajevim se ogleda i u sljedećem pitanju. Ma kako logičan, ma kako elegantan i lep njegov argument bio, psiholog, kao i svaki čovjek, i uz taj argument, čak i sa strasnim uverenjem da to tako mora i treba da bude kako Berdjajev piše, ostaje bespomoćan pred najobičnijim jaukom jedne žene čije je dete, recimo, masakrirano, ili čak pred jednom pticom kojoj je nasumično ili namerno otkinuto krilo. Kako bi zvučalo cinično reći: eto, zlo vas je pogodilo u ime slobode, nasuprot zlu, gospođo, stoji nekakav osiromašeni euklidski svet u kom vaše dete ne bi bilo ubijeno, ali taj svet, gospođo, verujte mi, ne bi valjao, verujte nama filozofima, jer u tom svetu ne bi bilo slobode. Zvuči mi neubedljivo.